pork intestine. All are Darlong traditional food. This one is rice. In Darlong, Bufon. Bye. Thank you. Come again. นี่เราในบ้างไอ้ชาวไอเด็กกินนี่เราในบ้างไอ้ชาวไอเด็กกิน Orang itu mah mushroom, orang itu roti roti mau gedang roti na. Sampai jauh. Nó cái tomat rất tốt lại sao vậy? Nó cái biếng phải lấy cái này, mà này tomat mót thà đây nè. Dah sama. Kurang flavor na yun. Oh, di situ.